SVEEP pen diffuser songa along EVM la pen VVP da pothak school sa mga panse gekipi. Hidipi de soy kro arong along bopong rong kerkli. Kadam ada babita long pen li beta than bang sami junari timungpi non bitang ton pen arju ikha EVM la pen VVP da pothak school sumar ang bong kapachini ji aphanpura SVEEP pen diffuser songa long isi seke padu pusi kat news long bitanang pale SVEEP pen Therepo inquiry ni diffuser songa long EVM la pen VVP da pothak school sumar aphan seke PC than pachini La so se kya jai megalong pache ton pen osomarang bong kilik la pen EVM VVPet kachera bokha karju ke thaka saita dengpon seke along nodal sai phumate difu government college athanbang atul kalita la pen arisa hotu chetongdon Hiljir awar mon padu si difu matipung abertomen crop center along hiniang deng difu hiljir rong aje pangcheng pontanglo Hirjir ke hir alot hui kangpu hirjir ke tok kache pate awarmon ang bong Therepo inquiry ni pen difu matipung arboretum and craft center along hini ang deng difu hirjir rong aje pangcheng si ni hirjir rong aje amo pangcheng ponlo hirjir awarmon ang bong Bharat Sarkar pen Padma Shri anong e kelong alamet kuru rong bong terang ari deng pen si difu hirjir rong aje ingpu si ni hirjir rong aje ajai mek pangcheng Hirjir rong aje along Karbi Anglong ahir bang atung kachetong anparta Arunachal Pradesh penta anong kedo klong hirbang pi nang chetong dun halapu Karbi alam kapachan along pherangke lapen birta adichi aputhak difu government college athan bang megi katharpi thekar birta alo akongchap bang long sing teron lapen pherangke kangbura senara tumsi kachetong arat pen akrok alam the chethan seroi ponlo non manom so porphan bitamong ton pon iksina Second All Karbi Anglong Volleyball Championship 2019 starting from 27th to 29th of March at Difu Club, Karbi Anglong. Organized by Karbi Youth Organization. Sponsored by Mr. Sukur Singh Milik. Come and own the title. Champion trophy with prize money 20,000, runners-up trophy with prize money 10,000, best player trophy with prize money 3,000. Register now. For more information, please contact at the number given on screen. Uff, ini siksa kelapa nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nanya na chusir ham tamle inisu. Ini siksa kelapa nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan mau mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari, non alok tar beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma, kona lo lake. Difu ATR lo Iron Bridge adung rong supia long ke chengsi sopin so la pen soar lo tu kapamata dim lo. Kalang ma. Kalang lo ke chengsi sopin so la pen soar lo phat kapamata dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada hair straightening 40% off along hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off. Hey hui long ponikji. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinali tum tapada repin penang humrignor.
Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo piputhot bitalong wang tiglo. Hidipi de soy kro arong along ningkan phopen ipong wopong ronger ka klik padopon ason si pining le thota there ni pha ingkoi arni ada porpha ner cap aporpen mesen ben than kar klik padopon abita phirang ke pen kat news along bitanang pale. Lohan Kachori, Rit ke klem ke dam, Hawar ke en lapen dam phun wang phun jebhan, Karkli lake, Lang wuku Hawar, Chomna Hawar, Long nida Hawar, Koila lang so Hawar, Dikrain Dilai, Diopani Hawar, Aphan henlo. Lapen, Arlokso lake, Dong Thewang, Inkuadong, Theboadong, Long Choradong, Okke Hai, Tokoadong, Lapen, Ang takso, Hei hui Aphanta, Karkli asai padopon. Kurusara tumpen than Karkli mesen pusi pachini pon. The make sense. First, ang hoy par clothing ta, ang hoy tai ipong pen la, ang hoy bang par ibig sita mesen. Nasa pen bumud bukanta mesen, bumud bukanta par visade. Johnny abo sita abo kan make isivelo par visade alu ta parvi alu ta parvi lo apida parvi lo. La sa pen ko las lamnu kia di tamne hola lang the lang pong sita me la bangke par itu pralo ipong de paking pen. Chalo bodi. Labangso Karkli along VDC Chairman Chris Rongpar, J Mongol Taro, HDP Bazar Committee pen Chandra Singh Tokbi, Rongasar, Sorkari, Rongasar, pen Chenglok Ongdung Rongaradatum Chetongdun. Nilip Development Block pen Koilamati Patoram Singna arong along idona hem ki kim kirang kapatang te det pukar bok aputhak hem ki longwek abang phila pen local committee amepu pen there ni phai Chris cap ani glam clark chi pipon abita pherang ke pen bitanang pale. Nilip Development Block ke parlo angkang Koilamati Patoram Singna arong jirkarong pipi ahem ki kim kirang ke patang te det pura JE Sonjoy be aphan karbok alam ke ahok kalipusi local committee amay pula pen ahem ki long vek abang phi atum penta birda pachini ahok pet alam abang ke second storm na tangka bengalong nang lelelang puta alang litum pen pachini pontu. So ahem jitu kitang te athi bangelalo first installment suri thongke prahini bangke beneficiary lapen aprang ke claim AJI tumsi alang tum so ke claim nia teng pen claim lo sita jitu non sonjoy be JI sarphan labang so hem ke patang te pu bangke second installment bangke non pustame labang so paisa beneficiary tum ulai long lela lasi alangli be sangho JI sar ke Koilamati long in charge and that pen bangke alangli mithang asai abdeng ciklem pon pemisi ke dam tangke hem ke tangte do temenon alangli arku endet pen bangke nilitum hem ke tang penangan theklong lo lapen labang so hem stame alangli prabjin pen ke claim ke patang fasili bor ibom tang bangke JI phan labang so hem ke patang te puakoi ke pi bangke nilitum rat pen bangke cedon unde lo cedon unde thebang la poisa nampus tame second installment ulai lelang kasila bang so hema bangke niltum ning thelo department tum JI sartum prabjin pen rat phan ke matha jitu beneficiary thama matha pen la poisa second installment tame nang palut pen
ละบางส่วนแฮมเก็บตังประพาสดินภาษีนี่เลยชุนิงรีเลย tu mi por la so ki vang hut ni li bang vi der lo la so ho sing ke la hai tum ki vang long ke ni li mun pi si hem ke do ama si bang ninje non pala man si alang li ninje dun der lo si ni li ke alang li tum pulo repul ta la phanda batai batai nang ki hang pu si ta mi la ke ka chu re lam ni di hang long le a phe ni di ki hang ji ta thek the ba ke hang nang ya rom ta avi phe ma lang di non pu bia sang ho sa lang di klem bo ma kama sta ni sen penili phanta la pang so hem nang patang ti vegi po lang di lam cha ki kang la penili ning the la pang so hem tang vegi po penili ni ning the da ta thang chi ni ne ma si bang la son ning je noi la pu ning je noi pu ma si ni li ta tha kon thek the ma si ni li ta la pu ning je don der ki bang hostan ni bang abe ni tum ini ke ni tum phan arju check pen se ya ta kam sami media sami pinang ye polo sami la bang so hemalong la bang ki aprang aji isi pinen claim hala susi pois bank pen ni tum ni ke just in charge of kilang dun abang lo dang local committee president lo na se hala suhut bank pen transfer lo dukan vendor lo transfer lo la transfer det pen enke bank lo pen asap sik sak chelamat enke poisa transfer pherek ma sab der chelo der ches tami din never jit to 32000 tangka bank ke bas so tengke alang tum ni tum claim patang lo ni theknong lo enke la pena phi bang ke nona bang ke sonjoy ji sonjoy nang le rock pen bang ke koila mati dang bang ke hem ke tang tang dupik lo aprang son gali nona bang ke sitame non ning du alam lo alang phan nong no ki jo bang ke ni tum ning dupik ni lu local committee hin tami ning dup paklang lo mi sen lo ning sam din lo ni tin ta he no la bang so besar sinang klem pi lo ai tini ciklo jon right bank ba ciklo jon ya mo sini ni kuma he mana patang bidel no la besar be mera polone asar men ke menda ni ni ben son joy be no na sara men no lang li ke klem bo makam ke mesen la polo di na tum theklong ke di ni tum be complaining tum ti mati sa mesen ke non dam tang an ta ha ti non ni tum la bang so hem du lo non he non du lo mesen ning sam din lo ke la ni li hem bang ke ni lo kan hi ni la do kai po ha aprang aji tum sini li hem ke hor mu nang thok lo sa mi nang klem pi der lo nang ke nona ji la sa son joy be nang klem hor bang si ni li hem nang ke tang der lo ni li tum sta mi ning rong pik lo la nona ji phan la pen la bai du tum phan sta mi ning rong lo la so hem na pa tang pi der po nona bang ke hem ta tang ai lo ni li tum nang ke non du lok lo la si choro lo la sa ji phan ta la son joy be phan ta ada be bita bang ke la pan se kang ton pon ikla do me thak me kurang thu